Raj Rongthongbam. Welcome to yet another edition of Beyond Democracy amada lamdam madu leriba miyamna lamdam madu kari thawdu wathok sing thok libge habasi mamuktana khangba matok tai loinana lamdam madu thokpa khangnatra lamdam du gi mapana thokpa thawdu wathok sing aduna hadi particularly Manipur case ta Manipur gi miyam gi punsida affect torok targadi haiba thawdu wathok sing adu gi matang dasu ningthina mamutana khangna bhona batai ningthina mamutana khana gi damukta we need to go beyond headlines, and we also need people who can tell stories beyond headlines. In today's edition, Beyond Headlines, Manipur Human Rights Commission MHRC ki Hanagi Acting Chairperson, Senior Advocate Ozak Haidemarni. Ozak Haidemani, welcome to Beyond Headlines. Thank you, thank you. Adoza Levaki Taudo Wato issue ki matang the Kanazaba Torumni Beyond Headlines. Adoza Laxan is the latest when I have targeted Jiribam, the Toiba, Tang Taruk Jungatang, Tarukamio, Emelagitaba, Madugi Matung Tarakpada. Thoiba unwanted consequences मैम यो मई था बलान जेना बम मैम ले रहे हैं बता रहे सी कि मरक सेटा चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय अम्मा हो कि बजुन के तांग तरा दा जिरबाम संगे बता नेशनल हाईवे नंबर 37 दा एम्बुस तरोक से बगी पाउसु ले रहे हैं बता रहे अतो सी कि मरक सेटा लेटेस्ट वन हुजिक लाई सी डीजीपी अम दी कोई सिक्योरिटी एडवाइजर ना बता थोरम सिंह लौखट के दे मरुवेना चाहिए सी के हरकम तमने जनवरी था दा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तकी हाई रिब डीजीपी अम दी सिक्योरिटी एडवाइजर सिंह से इंफॉर्मेशन निथि निपी खरे जिरबाम दा लालौबा मियो चानी रोम संगठन के बले रे मरम सेक्शन थाउ लखट पि हाबे हमसे लेर फाउ लखट किदे हाइबगी वाफम अम थोलकना मरम वरगा होजिक से लमदम से के सीएसओ सिंह पर्टिकुलरली कोई स्टूडेंट यूनियन मंगा नसु डीजीपी अमदी सिक्योरिटी एडवाइजर से लखतो खतम हाइबगी डिमांड सिंह तौरी हाबतारे तो हाइरिबा डिमांड सिंह अदुगा थोरिबा थोदो वातक से कराय फाउ लेजिट ओय कराय फाउ मरम से कमाय थंबियो होय याम फजबा वाफम ने होजि राजना हंबेरि दो खायदगी लोरिबदि सरकार इंथि जना शासन तौबगी तौफम थोकपदो तौरीबरा तौदबरा अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट सिगे लुसिंग मसे कनानो लुसिंग मसेना करी तौरी लुसिंग मसेना करिंता तौदरगदा मागी सिक्योरिटी ओइना लेरिबा मागी गार्ड हाइतारेने समना हरबदा अखोगे मणिपुर सि संगननबगी दमुक्ता मदुगी सिक्योरिटी की मकोक्ता डीजीपी अदुगा मथक्ता एडवाइजर हाइदना लेरिबा सिंगसे मसिदा थौदागदौबा अदुगा मोइबु तौवी तौदे नंग अदु तौद्रिब करिगिनो अदु तौरिब करिगिनो न हाइगेदबसे होम ननेबा होम सिदि कनाना पाइबा चीफ मिनिस्टर न पाइबा अदु दि चीफ मिनिस्टर ना मोइगी मथक्ते एक्शन लौखतरबा कांदा अखोइ माखोइदि चमचमना याथंग इंजगदनी संतरी ने समना यम सि यंगको यंगमगी मकोकसे डीजीपी नंगनो ओयु अदु माउंडे एडवाइस तौबसिना security advisor sina nang nang oyo kudip and haibaneba ani sidin yengrab kanda mapuduna karim taudraba aduga noi ani to adu mapuduna ngallingaida noi thabak paikhalo haina information pi khare hamari manga adu pi kharaga mapuduna kali taugrage moino question taudre kari ma kan tawung kar paikhallage na check togribra mapu sina magi thadu iba santri ani sida mabu ngak seng da kari no nang nasai thabak taudre kari no haidang mana ani de chaiba phuba ngangba parmamniko phuba haibidi kanogi phubunate adu magi board du da kari no haidana kan instruction pi dana adu di yaro adu di nang na thu toranu toy adu advisor nang so nang on the advisor piba unified command piba do aine piba ni na ai option le dang toranu please go nang nayum na chakro haina haibase mana ngamme aba adu ngammi ba boda du da akhoi ge makok adu da tainita dana ya thangai ri ba ani torang ngano na tawhandana na ba toramasu ram ya central government na ayum jawgi duna okay अदुगी पोर्टे दुदा नोयनी तो वने मोयनी तो गा मु मोयनी गुंबा मम्मी होंदोगा अमुला ओने अदुजु काइन तो बंगम दबो रोना अमाने बा अदुना अखोय मरु रिसिदे युम्बु सेना बा अदुना थिंगेन द ताइना बंगम द्रगा नासे होंद ताइना बतो आइगी हम्बल ओपिनियन नि को मयामना हारि तो लाली हाइबा नते डीजीपी नाक सेनबकी मणिपुर की सिक्योरिटी की मकोकनी अदुगी मुक माइ मथक्ता एडवाइजर लेरिमनी लेरिबसिना तौरक्तरिबसिदा मोय नंग तो वाइबो मोय अनि सुबु कनाना मु ऑर्डर तौबा ngamgeaba चीफ मिनिस्टर ना होम ना अदुरदे चीफ मिनिस्टर ना मोयबो वारकपा वातेमबा अदु तौना कन इंस्ट्रक्शन पीबा खोंग थिनबा हाइबो पुनमकसे चीफ मिनिस्टर तौदोनेबा अदुगा अदुगुम्बा तौगदरिबा युम्बो ओरिबा अदुना नांदना थम्मगा
kaisu lei taba haina aina haidi yumbu di order ingadaba mi order ingadaba mi du da oina to het nang tu haire masak te ai di tawgun na tawdam na haire de kam do riba hoi athama da su lei hairi ba ani du na to na hairi da ani du na saung na o ai ngon na sung order pi de nan mamang de advisor haire da ai di chief minister ga governor ka na chief minister na tawra happy bani ai bu thabak tawgun ne chief minister na haire lo ai to ke haida imai bel mayam satri ki tawu mayam da hai gare dra aduna adumana hai langna na bui da mukta hai ri bra DGP aduga advisor ani to wai bisi moine na sauraga langchal lam da khutaning bi wara hojiki demand sidi to hai bi motor remove to bi lokthok bi habne hai ri se adu ita remove to du si lenga na remove to gudawni na lenga ta dum hai bi mali amane lenga ta hai ba du da masa nang na remove to hai ba na ba aduga nate kana umar mar ta remove to buga resign to hai na so hai bi yauri ba okay CM resign to hai na nate hojiki DGP ga advisor ga se na san khang na to adu basi lokthok hai ba na ba lokthok pa du na Manipur government da with the in consultation with the central government ojaraga su ai ki government sida sigum DGP sida kal litre sigum advisor sida kal litre hai da mana ibam thokpudi ibitai chapchana tofam thokpudi tobutai ba ado atopa lamdadi adu hojiki tha question ani hum laise amana tha mari makhai manga gi matungda hairiba official documents ngate maruina UO note hai UO note ahum tharam bhai tare aduna UO note ahum tharam baje hojikta da puthor pai de jiribam gi irang thokraba ambush torkha matungda chese public domain da social media da chai thore have tare number 1 masi chai thori ji maram amal idna chai thore bra hai di lenga ki maike de thabak packet ki CMO gi maike de home ministry maike de thabak packet ki only follow to gada kangu singna execution to gada ba hai tare implement to gada ba implementing agency law enforcing agency gada ba DGP security advisor na thabak packet khidab da gi jiribam gi unwanted consequences se lak pane have establish to ba yana ba che sing che thador pra hai ba gi wahang amale number 1 number 2 da jangan se tapi khibar maina tha mari ma khai barak sita aina january da hai grabni february yaure march yaure status update report huji kari thorang la khole na marak ta hangam bai hangaudre huji hirang thokar pau da packet da tar gadi angasai ujan hai takpi gi matungina ahum suba follow up ta mokoi se action lokhatpa adu mathau tar brasin hoi adu chume adu ki port number 1 che tholpudi hobiru che tholpudi maram chai adu ki che tholpa hoba mama tawba digi press ki knowledge de hector lerpa hobse asidana vaina press ta su khatang khana ta sinna no da social media da chai thorok bane sigi chesing si adi press da thadrok bachi na te ba social media da hana viral ore adu dagi press na pick up to bune to adu ga social media da tawramina press na Prinam chung electro media na khangedra adu sigum bamma leiri bise kamai tawano haidana akoi ge mapangi republic ta aduga india to da kalino ka na jag no manipur music media me for the last adu di phare loin tawri adu ki di phare adu ne ba media ge role se aina media tawde na haibana te tawri bise jag tawna si sarkar na si tawra ga tha kali january gi tang ka adu ki yag to ki part mo ina ojanga si kaujara wari chana adu su sarukam man yes oja so na media right yam kanna masi expose to the kaleba aduga discussion awar manung hodna aduga the Manipur file asina sing ba pot asida ekoi usike hairi ba kano se sigi area sida kannaraga somaito na government ge masi soibra su government ge maram da apa ba phata pot puna maga se media an put hokadam ne aba right then discussion the yauri ba commentator haigadra ekoi gi leisure so so called intellectual haigadra natraga leisure ba kharisi available oiriba manipur da leiriba se la so haiba akhang oiriba singche asidigi motonam si kari le si phongdo hangadam ne aba adu bot ponama adu tongnana bigena ba koina meda si toro hai se meda da sunati lo ko da se ani pho kadam dine kin singna public spirited lawyer singna sumba akoi india government na khoi ba hanthane yengbagi maliba adu security forces na kanoda akoi ki kukila loba sing kukila men to en masing da mateng panga to we se kadai bo chumi masi government na mate meki akoi ki kano ma white paper ma bothokpam thoi ane khoi tar se suna bo ba hai khare dra white paper ma botho iri da thokpa adu ki mamang na thoi ba sing se masi kari no hai ba se government na bothokadam ne ba central government na adu bothona bi dam ta taksin ba khochin ba sigi role se electronic media right print media su da kan ni adu electronic media na tak
ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯄꯨꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯎꯠꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯃꯟꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗꯣ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯇꯧꯃꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤडियाꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनपुरदा लेरबनिना अमन लेफ्ट राइट सेंटर तक मयाम चंगना हजिक सेम इन्फॉर्मेशन से लेंगाक्ता पिसन बहोरबने पिसलबने हेतारे अदु दाइन नमक थन नमक हानिङेबा अकंगनबा पर्टिकुलर अमद और रिपब्लिक हाइरो फॉर एग्जांपल ओके उधर रिपब्लिक की मॉडल हम लेको रिपब्लिक की मॉडल से कइनो है मतमदा पर्टिकुलर पार्टी अमना करीना बैकअप तोरगा ngang बनिना मंगोंदा हाइदि मंगोंदा टेक्सा क्याम लई लेति हाबि पोरम अदुना ngang ngambagi मंगोंदा पंगा ngang बा हेबतारे ओके खुबांना थागी बमगी दंत माना अदुम राइट पुथोया फोगन खुबांना थाबदु चुमी हाइबा नतबा यूपीएम दे एमपीएम दे खुबांना थागी केस लोकल नत्रो फारब नत्रो अदुरि आदम अदुम तौदना नैना लेबा अदु वानिदा मागी पर्टिकुलर पार्टी मना माबु लोइबो खोतपदि वाना अखोय जो चाही अमै हेलकपसे अदम मणिपुरी क्राइसिस नमित खुदि डे नाइट मॉर्निंग अदम खनादना लैरिसिने जा अदर बंगासी सु खना रिसदा मणिपुरी इशू से तुम खना जरुजा अदम मखा चथर खुजो जा हारिबो तांग तरा अखोय एम्बुस तौनो मिसोजा सिगि नमिसिदा अखोय नागपुर दा आरएसएस की चीफ ना अखोगी मोहन भागवत ना फंदोकी वाफम से चाही अमै हेलफावद मणिपुर की इशू ला सॉल्यूशन लेते अदना मणिपुर की मियाम सिना सॉल्यूशन से ngairega le mayam se wana ngairega le aduna hujik lenga na yam tuna priority pigadabne habagi thabak tawgadabne habi wafum amma phongdoki habetare adu betar gadi hairi wafum se hujik live ano ba lenga BJP gi atragi ND om so lenga haitare andaki ND ge components dadi atopa partner se yam chawba role amazu leire aduna masik kayam thuna lakhulak pa yabi othok pa leibage natraga RSS ki chip na hairi wafum se handakti taga duri bra keno da moina tahok dabagi election marakta election mamang da kitang कोई दी आरएसएस जाओ दसु यारे है भाई हाबे फोंगदो उतना हुजिक 240 सीट खतम फंगे हेतारे अदुन आरएसएस की इंपोर्टेंस से हुजिकती मोय सोइदना रियलाइज तमदो माली अदुन आरएसएस ना हाय बजी हुजिकती बीजेपी न सु सेंटर दा सोइना खरे हेन लुमना लौरपसु याबगी फिल्म मयाम दुम हाइने ओजागी वनदी हंदक लाइव स्टेटमेंट से दा सेंटर ना क्याम थोने एक्ट तोरतो माले हंदक लेटेस्ट ओइना कोई ngarang मा कोई इटली दा प्राइम मिनिस्टर चलगा G7 की समिट यावरु रे अरुगी नहान कोई अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर वासक लोबदा कोई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह यावरे अदु मणिपुर की चाही अम हेन तार लेबसिदी हुजि फावबा करामतन अटेंड तौदरी हैतारे कमाय थंबिया जा होय मोहन भगवत ना आई आरएसएस की अकुपा खंगदे आई आरएसएस हाना पामबसु लेते हुजि पामबसु लेते बट मागी अदुगुम्बा बीजेपी सिना मोई पॉलिटिकल विंग नि आइना ताबदा सब्जेक्ट टू करेक्शन को आरएसएस सिना मपी वरगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दि वरगा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल सि लोन तब मालेबा मसिना बीजेपी सि पॉलिट इनबा समना हरदा अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी न सिंबा मोइसु सोमदिगी आरएसएस तगी ला इनबा अदुना अदुगुम्बा बीजेपी की गुरु हाइदि गुरु मंग नत्रगसु मोइबो पोरकपम हौरकपम ओइबा अदुगुम्बा आरएसएस की लुचिंगबा अमना यामना फजबा मोंगदा माना हाइबसिदा अदुदा नतना लीडर अमो ओइरगा नापन कागनु अहंकार तौगनु गासि याम फजेबा आई माना हाइसे आई हनकति याम फजना यानिंगी आई आरएसएस की वाना तबदा मोहन स्टेटमेंट दो यामना चुंगरबा मणिपुर की इशू से मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न की ओना तो इंडिया पुम की ओइरे इंडिया की दनतना मायाम इंटरनेशनल की ओना हाईलाइट तो इशू ओइरे अदुना अहुम सुबा एनडीए के लाकपा मोदी न लुचिंग सरकार असिना मणिपुर से प्रायोरिटी पिगदबनी तो प्रायोरिटी पिगदबनी आइना हाइबा अदुगा लोइनना नता खंदे अमा खंदे मोय खरा हे तोंबा इगो तोबा मानबा माइ ममित को अदु मदु लुचिंग बम ओइरगा नापन कहबा अदुगा ताबोय तादबोय तोबा अदुमदु तोहनिंगदे काहाइदना मान सिग्नल अमा पीबनन खल्ली मान तो ओइनो खदक्ता हाइगदब नते तो कुनो हाइगदब नते अदुगा थवा सादबा खोतबा अखोइदि नदानगा हाइरदना बीजेपी की प्रेसिडेंट होजिपाव ओइदिमनिना मान हाइरे अखोइगे मादि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नि कोइ पीइंग मतमदा अखोइना चौद्रिङैदा मागी मतेंग खरा लौबनी ओइते दरकार फुलैते हाइना हाइरेबा अदुरबुदि दरकार लैतरबनिना अखोइना थोकपा लेप्चरनी हाइना अदु यारब्रा हाइबा कानसिदादि अमुक यादेबा मरमदि होजि आरएसएस की हेक लेबा अयामबना हाइतारे मपुंग ओइना आरएसएस ना श्री नरेंद्र मोदी ना लुसिंगबा बीजेपी ना लुसिंगबा गवर्नमेंट से मसी पेन फातरे हाइबसि याम चाउना ममि तारेबा अदुना होय माना हाइबसि तादि तागदबदि माली अदु करिम तादरगदि
लोरेदना ताद्रगदी मोहन भगवतना हाइबसे अदुगा RSS ना नागपुर सेशनदा तौरिबा मयामसिना हाइबसे मसी ताद्रबा थवोइद्रबा अदुरदी सही फागद्रा फारोइद्रा क येंग बतारे फारोइ हाइबसो ngamde तसेंगना सिंगना खरगदी तामम चकद्रा चलोइद्रा हाइबदुदी it is up to the BJP. Yes, adugi tam chatpatuga su ong mari lena Manipur ki issue sida priority PU haiba yo hum amma hairi aduna takpadi chahi mamangi chahi sida priority pigre haiba ne man aduri hojik se priority pirakadra Mohan Bhagwat ki wapum se kyam lumna lorkada gisena mai ke de mogi boss mogi guru haitare mana haiba tu infam di to ene khale adubo elaro ena inraga de mapana haiba mapama haiba masana ilwe harga di adude koina ai swai na tre kun koina madudi haiba ngamdre aduga sigi matungina moida su problem ora kadabni na wakan khanba ngamba prithvi gi luchingba mo eri da Narendra Modi se BJP NDA gi luchingba BJP gi luchingba si Narendra Modi na ba aduna mana haiba duda amma khakchu min tawi party na tawada tu mi da chalaga BJP के नरेंद्र मोदी ओने पुथोक्तरे बतौरि से नरेंद्र मोदी की BJP ओने तौरे बा अदु हजिकति NDA की लेंगा लाबनी ना प्रॉपर इंडिया तो मथन नरे ngамद्रे JDU मथन ngамद्रे मोइ चनी के निफुनी सोमदा 292 वर्दि लेमोरिबा निफु यांखै मुक्से मसिदा अथोप पार्टी नि अदु मनुंगदा तेलुगु देशम की तरतरु अदु JDU की तरतोइनी अदु मोइ कोनिपान सुगा मी मरि मंगा मग थो बोर्दी मोइ चनी हुमद्रा की मखाद मुले हुदुरिम ने बा अदुना अदुबो 300 आंध्र प्रदेश अमसुंग बिहार की लेरिबा मिनिस्टर ओरबा अनिसिना अगो चंद्रबाबु नायडू गा नीतीश कुमार गा मोइ की स्टेट की फिबम सु मोंग ताहनिंग बनिना हेक्ता अंगांग मसा दने तो ए हन हाइबो मक्ति इराय लाइति तो ओय यामना कंडीशन गा पीरगा मोंग येंगेरगा तौदि तौबनी तंगाई फदना याद यारक्त्रगदि अति सही मुक्पति चटकद्रा अदु की सही मुक चटपसिदा मणिपुर की केनो इशू से सॉल्व तोरम ngamduri brasina हो अदुने सॉल्व तौबदुदि मोइना तौरमगनी तौरमोय सिदि होजि लेरिबा मोंगसिनदि थाजदे अदुने बा अखोइना अनो बजिर बाम की चैप्टर मा लाक्सलबनिना अदु अरगदि अखोइना अखोइ सरकार से सिदि नोंथोमबम बिरेन आइगे नाउ ऑनरेबल मिनिस्टर ना उसिंगबा सरकार से मसी मेकअप थो लेरगा सेंटर दा तकना बा सेंटर दा चलू प्राइम मिनिस्टर रु चिंगा पोरो अदु पोरकना बा उपाय तौ नाना ngamद्रगा तो ngamद्रगा अखोइ प्रजा मयामने तौरसी मुंगना रे सेंटर का मुंगना रे से बफुना बरा ngang बरा संगना बरा लाउना बरा स्ट्रगल तौबदु सेंटर का तौरसे बा हौजिक जे फरकता है बा सेंटर दा तौरुने है नंगी लॉ एंड ऑर्डर दी स्टेट सरकार न पाइबनि सुप्रीम कोर्ट न बो हाइजरे उजना होजिकी अदु हात लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सरकार न पाइबनि है हान तांगतरा की एम्बुस की थौदोकसिदा सीएम न फोंदोकिबसी उसी थवई मौंग द करें गोथान मदुस मान 22 तोबसी मसी यादे खांगो उथोनी कोगी रूल ऑफ लॉ चनब लेबांग ने से खांगन गनी हैबगी वाफम फोंदोकी हैबता अदु मदु उथोए ना खंबीब्रो होजिक अदु आई उत्तरी है न खाली उनिंग बग वखंदे लेरमगनी चमे मा अदुगा सिमिलर मानब मौंगी ममांगी मिसी मेना मयाम दसो दम हाइगी हाइतारे अदुने को लान जाव रो हाइबी वफम हाइगी हैबतारे माना खाली माना हाइरिबसे असि अखोगी तौफम थोकपदु तौददना लाकपछि अइना थाबनी हाइबनाबा इचिलिनाउनी कुकीलाउ तो लोब तौरिबा मपानदि चांगपोरो अमो ओइरो सु तौबा कांगमुना तौबो ओइरो अखोई इचिलिनाउनी हाइदना येंगबनी अदुबो सुम करेम का थाइना बदौन तौरमनि आई हौगलनी हाइबनेबा अदैदा आइबो हाटकनी थोकनी मपा ममा दबो कापकनी खोटकनी एदना युम थोगाइदना मै थाराबा नोंमैना कापसलकपदुदा आई येंगबिरि मेको ओइना हाइबसी येंगबिबसी चुमदरब्राइन खल्लेबा राइट मपा दुदा ममा दुदा नुंगदुम न ममा इदा थाजिलअबा नोंमैना कापसल इसानिनि येंगबिरि हाइबसी याब्रो तंदि पिफुम थोक्त्रो अदुना येंगिनि ना हाइबसी ऐसे कानद्रे न खल्ली खर कन्ना हाइबा ताबगी वानते येंगबिबुगी मतम हेंगरे सही एम येंगरे कनो हजिक सम येंगदोरिब्रो ओके अदु जिरबामगी थोदोक्सिदा कोगी मयामना हजिक पिन हदि ममांगदा चुरचानपुरदा कांगपोकपीदा मदि ऑलरेडी मोरेदा उग्रबा पैटर्न गा मानब मोंगदा जिरबामदा जो हाइबतारे मयामसे इरांग लाक्तोरे हाइ टारगेट इरांग हौरे हाइबदगी मिपाइनरिबा मयामसे माइ खुंदगी लोय इवाकुएट तोबिबा हाइतारे इवाकुएट तौरे मतुंगदा मागी खुंजे लोय मई थादोकबिबा
अदु सिक्योरिटी ना हुजिक मयाम ना हरि सि पैटर्न जे केन इवैक्यूएशन से मसी डिस्प्लेसमेंट इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इवैक्यूएशन हाइतार इवैक्यूएशन की मिंगदा मयाम से डिस्प्लेस तो बिरे हैबगी वफम मा अदुगा नंबर 2 वंस इवैक्यूएट तोर मतुंग द मागी खुंदु प्रोटेक्शन पीबी दिला न खुंदु मई तुमना थाले अदु तुमिने येंगा लेरे हैबगी वफम हुजिक मयाम याम पेन रत्रे हाइतार अदुना डिस्प्लेस तो लिसे मु हंजन बदा हेन लुगदबा पिबम अमा ताहन बसिदा सिक्योरिटी की अरेंजमेंट हाइगदरा को की मरुना सेंट्रल की अदुगा स्टेट के लेरि मयाम सिंग असिना पांथोक मथौ पांथोक ngam पैटर्न अमा सुम लेरि से पर्टिकुलरली सेंट्रल फोर्सेस मैम की अदुना ngसाई के इवैक्यूएशन तौरिसे मसी इथनिक क्लींसिंग ने इथनिक क्लींसिंग की मीनिंग से करिनोइदा तो इंस्टेड ऑफ इवैक्यूएशन मकोइना मत तो बिबि आदा प्रश्न हो अदुने इवैक्यूएशन तो बिबि होता होजिकी मफम सिदा लेरम बमन ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन तौरगा इथनिक क्लींसिंग तो बिबि होता यस मफम दुदा लेहलगा कोइबदुदा security na ngakadabna aduneba mayamna haina leise evacuation once tawragadi pa hanje masi susang puchi rena ayang che hangje me yaroi more da tangpokpi ya pak yaroi bako adordi jiri da su hawgramnina somda mayam madu jiri ki mainland da kanodu da shahar da somda putoe kachin khoya da leiba mayam do jiri khoige kanoda khoige yam kanna tawriba mafam do Vidyanagar da Barak Valley, Barak Circle की कोई बोरो पेकरा एरिया है तारे एरिया से अदो समद लो इनकोगा समद लेगरेबा थांदो फिर थादो अमेबा अदो रदे कुकी लमेन तु हेन मसिंगना खल्लीबा मणिपुर थोगाइबा पामबसिंगना खल्लीबा मोइगी लमसानना बहोनबदा मिते सिंगसे सुमतक्थो एरगा नागादा सु तौरखिदोइनी सुमतक्थो एरगा नागागा मिते तक्थोगा मोइ ngakti jalengam semba Bangladesh Myanmar India gi Manipur adi Mizoram singhai si tawraga tawnana ba port ama tawne si Bangladesh ki prime president na ngarang na hai gi bai khutare dra asi micham praja nupi angang na ba khangaba da India Manipur ki leiriba home department na aduga police department na loinana Union of India na IB na NIA na kari khangoi doino yamena khoina khangodi lising manuda amu bhau yo ponte moina loina mak sini aina khangam doine ba aduda adu baba khangaba kanda manipur gi si tawro ena tawdragadi kaino mati leire ba adu leibaduna ni aina tatatan haijeripse hoge sarkar hokdokchi sarkar sina ngamoida borgana tokso mayamna dum government India da thengna la se direct adu da so government India na direct thengna ba haiba sida hojiki confront to se khoi central forces ki confront to ba center ga bu confront to ga di confront to riba mi confront to riba mayuk te leiriba kanglup tu bu khoi anti national anti India oina brand to bu ki mong ma so haifet lai hai tare nate ada ai haina sin confront to ba de se paida armed forces ta to bu nate da Delhi da chatlaga mi la takna ba hitar Delhi da chatlaga prime minister da no moni home minister da hairuni parliament da oje tangkun mari ki tawdore parliament members sing sida aikoina nakan tongan ba political party ma'am si da aikoina haiba tare mogi leader ma'am si da parliament da hanakche masing akta ki achau ba wafam mawoina potho maroina congress maroina bimo arthur manipur goina noi da thajadan tamipse noi anu bo raga su noigi leader singda putho halo aduga noi so participate toro aduga masi thak na ma sigumba mayam ma tawye ba akhona central da takai na marga central process ma ang ba khoi ga lan tawna ni haiba na te ba politically akhoi gi struggle June 18 da kamdo ge June 18 da president rule ni ne June 18 gi president rule akhoi samak haidar so adu yam chong yauja de imne bako je senior advisor oina achi ki pot ama tawbasi da president ni akhoi sifai da innovative bharat sarkar ga na ba atal bihari bajpai na lusing ba NDA ki BJP ki sarkar adbani na home minister oiba aji de MLA mayam achi sidigi mayam chen haudana tan boy la koi tawraga mayam chattana ada Delhi da leidana nomne tawbadi July 23 natro atal bihari bajpai na roll back tawre mayam santi oibiro hai imne ba aduna akhoi ki sarkar leina sarkar che kan thoga asom da hai bang thai akhoi ki sarkar siga lengo naraga sarkar na thoro akhoi phuna mateng pange ba ji sarkar na natraga kanangum sarkar gi wangang loina akhoi praja phuna mateng pangbi akhoi tawje akhoi di mateng pangna ba han na leire ne adu mateng tawgudu thabuk tu di karino ba sarkar na hairo na
ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 인가도립세 나트라가 딱나가도립세 하이버 포트 아마 레러버 간두다 아이코나 마탱 방가도립네봐 아두데 송아이 하이다나 아이코 야마가 마가 혼나드나 레이버 좀데 아이코 폰나 탱나미나가듬니 까리나 탱나도리데 란토도이로 노메 깝세 하이리로 노메 깝파두디 सरकार लेरी सिक्योरिटी फोर्स लेरी सेंट्रल फोर्सेस लेरी नों मैम तौरो हैरगना अखोगी चाय सु मैम आराम बाय मैते लिपुन अदुदगी खुनगाकपा मैम तो लोफुली ओहेलोने खुलाई लोन पीरो प्रधान थोकप तौरो अदुसु कछु तौरो ओय अदुबु उजाना हुजि थंबिख्रिबा अखोगी मैम खुनगाकपु मैम सिदि अखोगी मापान की मीडिया सिंग द सेंटर की मियो सिंग हाइबु मतमदरी इरांग से मखोइन हेना थोनबनी हाइबगी नैरेटिव अमा नेशनल मीडिया दा करते थेंगनाजै हाइबदा अदुगिदो अखोइना मदुगी अरानबा नैरेटिव से खरदि सेंदो अब्राइन खल्ली हानदि पोमला हेक्ता अरानबा तेंगोल हेदि टेररिस्ट मैते लिपोन हेदि टेररिस्ट अदु खुलंगा पाइदि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मोइसो बेन तो गाइदना कुकी खुलाई पाइबसिंग यकनबसिंग हाइतारे असिना कन्ना ब्रांड तौर इमनेबा हानगी असम राइफल की कोई डीजीपी और महबतारे मांग मसामा हुजि हुजि रिसेंटली जिरिबांगी थौदो मतुंग हुजि सु दम हाइरिबा ओ ngarang na la kan chauhan naibra adu mak akoi hangadamni adu hoi mapanda leraga adu di journalist sing chu mathongni aduga adu di seran toran ba adi akoi na aram mai tengon bo mai tele pon bo khun ngak po bo aran ba tawraga kangkhat pai wan te aran ba tawrde kangkhat te moina aran ba taw chu taw jaba sunata ba akoi gi isa kanjana ba self defense taw jana ba hotna ba da terrorism ni haina on madudi sathina laleba ado akhoi moi aranba narrative se masi khang khani hoje khang pasu yaure hoje hoi na haido army gi general oram sigi narrative amma leibani na ama dilai sigi narrative se leibani na manipur gi solution si porna bo hanaba matam si am low dong man bagi wafam ma haitar sum mayam amma khara logudaba leibamna kainunda operation tawbudu phaye लालौबा तो होबा टेररिस्ट सिंह दिगे खुलाई मनबा चिंग दिसु मुलोमनी चिंगी लालौबा लेरिबा केएनबी की केएनए की अदु की अदा की लेरिबा मैम से चप चने तो तंबाक तो तोबा अदु तंबाक तदि सुम तोगे सोमदना कुकिलमेंट एन मसिना साम राइफलना करम करमना मतेंग पांगा सुम तोबदना तोसनु सोमदा हे केवाई केलम फारे अदि केसीपी अम फारे प्रमाणबो अदि पेले सोमदा दु तोंलेरेबा अदु सोमदा नंग फारिबदो लालो भाबो फागनु हाइबनते असोमना तौरिबदसु फावमनी फॉर एग्जांपल जिरिबाम द तौरिबा तौहनदबा अरुग तौरिबद फागतपा अदगे सरत हैन नुपाम चा महाले जो खंगे हाइबनत्रो मचा नुपान र करन नाम टीवी नोगी द हाइ हेराबा अदो गाड़ी दसु खंगे गाड़ी नंबर का सो हाइ गाड़ी नंबर का सो हाइ रे अदो करिग नबो से बो फाद्रिसे असिगुम्बा लेबा पोर्ट असिना अखोइगी गवर्नमेंट ना तौफम थोकपदु तो याम कन्ना तौजबदा ngamdrabnani hairagadi president rule thorodna ngamdragade adu ngamagadi thabuk to pairaba ngam sum malhanba tauge yangoko aina hangai thabane so haiba tausu tawdaba adu di koi phagi sanaba maleba madu government na aruga tawriba kangbu sina sasonda leriba kangbu na khoi bu karem kathaina ba praja sing ju ut waidona uba manchaleeba ai khoi di chap chaba mapi mapami ki role lo haibani ne adu ja physik se madugi lengak na madugi role chap chaba hadi befitting reply ama pinab ge damta befitting action lo budni miyam na pammi se ujuba lawrani hadi promise ya character tawre handak chum tawre tarokri adu physik se maru ina jiribam da minister second have to fokki ngasi bokki di chatri habitare chalakpati yari adu jiribam ki miyam na ngarang maru ina jiribam development organization ki mak JDU ki mak ke phontorok pasi chief minister लाक्ट्रगसु मगी तौहम तोपा मरो इन मखोगी युमसिंग साबियु सिक्योरिटी मरो इन अखोगी छोटो बेकरा गुम्बा जिरी मोक कुम्बा अरु बराक सर्कल द लेरी पुलिस स्टेशन हाइब तारे मसी मपांग कलहन मरो इन हारि मफम मसी द होगी पुलिस स्टेशन खर हेन हांगदो पियो दुगा मपांग कलहन बियो हाबि वफम जे थंबिरे त सिक्योरिटी अरेंजमेंट से अरु मखोई से हलन बया हन बियो हाबि सिगी याम चौबा स्ट्रांग डिमांड अम लायदा मसी थु न तौरिंगे दि मखोई से डिस्प्लेस तोबगी महत हंजन मंगम दुनी अन सांग न था
था तरुक तरे चाही म लेगी तार के हंजन म कितंग वादु माले कोई थंबियो जा चुमे अदो याम चुमे हुजिकी displace तवरबा अदुगा ethnic cleansing की टाइप ता मफम द लेर मदु फला ना कम्युनिटी अमुगु होंदो हलकपा अदु मिगी पोद से चुरचानपुर दिगा हुन तवरे अदुने चुरचानपुर दा मिते माम ताहन बे याद्रिम गई मोरे दा ताहन बे याद्रिम गई कांगपोक पे ताहन बे याद्रिम गई जिरी बाम दा हान ले जरे मैम दा हंजन बे याद्रिम गई लोइना ना अतोपा कुकी गुचु ओरो मोय गुचु ताहन बे याद्रिम गई हारिबा लान से लोइदो मानदे अदुना मची पुनमकी responsibility से government of Manipur gini government of Manipur na manang amoidaba area aduna government of India gini both the government of state government amasung central government ki role se sidi yamna chaoya ba adu achau chauba prithvi ki mafam atai tai de thokpa khotpa da prime minister na awa ba phongdoi mi tara sibada du tawe da tawi khoi yam sathina moina tawba ngamdra bhaudana khatang tawi ba bhawu usinadrena Manipur ke mi chani angkai chawum sei ke badu ba snungai te da ade ngarang na hangge chu han to horo no ngarang na jiri bang ge ta tori bise as masinungai te ne home minister na ba aina ta da banara ko je ba da hai de ba ade Manipur city mi na tra ba Manipur city bharat ki patam na tra bro ade khoi nu pai lai te ne noina bharat ke to khan na ta ja ro hai na हाइबीरो ने दोरगा कोन ता जबदिंग अमद्रे ने अदुगी वाखल फावन भाई ता फाहुल एबा कम्युनिटी अमदा आइना दु वाखल फाहुल गद्रो मधु फावरा गदिंग साय हाइजखिबा पर्टिकुलर कम्युनिटी से एंटी नेशनल एबा कम्युनिटी नि हाइबे आनबगी फिल्म सिलाबरा सिने सिलाबा माली ने सिलाबा माले खोना ताबदा मैथे लालोब सिंग मणिपुर गी मपुंग एबा माम से मसि सबखाइना बा थिंगना बा कुकी खलाई पाइबा सिंग से सिनारगा तौब्रा ने खल्लेबा ओके कयने दु अदु नत्रगदी अदुगी जुना भारत इंडिया दा अकाइबा लाओए न मोइना खनमनि अकाइबा लाबदी मणिपुर से मचेत अम ताग्रगदी छै बांग्लादेश की प्रेसिडेंट हाइरिबदु माइना मणिपुर की कुकिताब लमसिने मिजोरम ने बांग्लादेश ने म्यांमार ने असिगी मयाम सि तौरगा मोइ जलेंगम अमा सेमगिबा तारबा फ्री फ्लाइट ईगल मोइदी अखोगी मनिंग तमना पाइबा उमाई बि हाइबनेबा जलेंगम मसे मोइना हनबा थानी फ्री फ्लाइट ईगल मोइना ताबसे मजे मोइ मनिंग तमले पाकनी ना हाइबनेबा अदु सेमना नबा अदु मोइगिना अखोगी लेबांग ने हान क्लेम तौबा यादमनिना इंटरनेशनल व्यू द यादबनिना असिमबा मयाम सि तौननबा मदि पोत थारकपनेबा अदु चुमे इंडिया गवर्नमेंट ना जियोपॉलिटिक्स मयाम हाइनरिपसेको China की फैक्टर US geopolitics and insurgency लोइसना बोनबा होनबा खोनबा अदु मागी ओइजबा अदुगुंबा अमा तौनबा होनबा अदु तौनबा होनबदा मियाम याम सोल्व सिविलियंस मियाम सोल्व हेप्तारे आइगी उची कलकपगी दमक्ता आइना युम मै थाबदि चुमदेदना युम मै थाबदु उची दुदि चिरि चिरि ललग चिथोकिबे उची जु थेहुदबा अदुगा युम छो दुम मांगबा अदु ओइदा सोरपदि नालोबा थिंगननबने हाइदना मोइना नमगा अचुम्बा पॉलिसी तौदना कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोक्तना मणिपुर की इंटीग्रिटी काहेंदनबा आर्टिकल 3 से सेमदोए मणिपुर की सोकपा यारोय मचिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहेलो हाइदिदे कोइजो हाइबो ngamiने मोइने ता हाइरगा सो काय यारोयबा अदुगा काहेलनदब मसाक्ति अकोइ इमोशनल इंटीग्रिटी मणिपुर द लाइमिनरी बिजाति कोंट्रांग मासिदा कांगु खरदास इंचिलगा नोइना खनबा सुमहो मैते मेजॉरिटी नि हाइदना सुम तौरगदी नोमनत्रग नोमदे कायरकने अदु कायरबदी भारत चो दशा तागनेबा मासु कायरकनेबा अदु बजा हुजिक लैरिबा कोई मणिपुर की सिचुएशन सी चही अम्मा फार फावबदा को जिरी हां चही में हेला फावबु से तब चही में था अमा हेंग्रबनी अदुना सी भाव से दा कोई जिरिबामदरी याम चाउन अफेक्ट तौदना अदुमक मोगी पीस कमिटी के सेमदना मदुदा कोई डीसी भोग यावदना मयाम याम फजन लेरम याब तारे तो हंदक की तांग तरुक की मतुंग देदी पुंगाई काइदना हुजिक लांजिनर मयाम लेरे जिरिबाम खता तो ऑलमोस्ट 943 डिस्प्लेस पर्सन लेरे हबी पाव फंगे अदुना कसार दसु मी चात्रुक चौंगा चात्रुक लेरे हरे तो लिसिंग चौंगा रोम से डिस्प्लेस तौरी हब तारे कम्युनिटी अनिमक्तगी अदुना हारिबा मयाम से अमुंग हना मागी मयुम मकई साबिरगा याम थुना रिपॉपुलेट तो रिलोकेट तो बितार मागी हानगी लोकेशन तो ओरिजिनल प्लेसेस था अदु तहनु की दमक्ता ngasa चंगजल एबा खुलाई पेब मयाम से सिक्योरिटी ना हान अंतंग क्लींस तो वी भाई तारे मोइ हान अंत लेहन दबा कॉमिंग तो भाई तारे क्रैक डाउन हम तरो अंत लेहनद्रगा मयाम से युम मागी युम लेंगा की लेरिबा लुपा लाख तरागी लाख तरेट की तरग लाख मंगागी मागी पक्का सेमी पक्का नत्रगा कचागी मतुमिना मदु थुना साबिरगा मयाम से
था अमनि की मनुंग दा रिपॉपुलेट तौगी तारगदि मदुना क्लासिक एग्जाम हादि जेरिबामना हानासु एग्जाम्पल अमा ओरगा लाई पुना लेमिनबे याय हाबदु हुजिसु थुना तहु तारगदि मदुना क्लासिक एग्जाम्पल अमा ओइदो माले अदरवाइज जेरिबामसु चुरचानपुर नत्रगा मोरे नत्रगा कांगपोपी फिल्म अदमक ओगिबी फिल्म लाकपे यासनि अदना जेरिबामसु मॉडल अमा ओइबी आब्रा हाबि हमदे जादला कमाय अखोय ना क्रिटिसिज्म पिरिबा खोलिबसे हत्ता अकाय बंगाक्ता तौबदु नति असाब थम्मिमने गवर्नमेंट दा अखोय हाइदिमने जुन थासिग मनुंगदा तौरोबको ngasi ngarang amdrasu horendagi hayengdagi tauroba aduga jiribang sa haimana model village amoina akhoi khatnari ba chainari ba launari ba akhoi ki kanose conflict tawriba asigumbagi ethnic cleansing na chingba tawriba punamak gyan tadab mayam se sarkar na chap chana chadat khudum singdana tawpham thokpado tawro mayum makai sabiro amama tawro misunderstanding oina ba politiki kuki ema siba maite ema siba adudagi na ba tongnari se adida kuki harbajana maite no orangwana na moina heloksan ba maite sibajana kuki no orangwana na oiso oramiko mage gari no li phai haibanina sina chingma pot ama yam pikkara ba masa amadagi sarkar na tak long laksan manga maudadana sum chauthorapana sum chauthorapana me laudadana pando me laudabadagi chauthore me possibility mi mayam ama lepam chapam leitre adigi sarkar ron channel mayam na hairin ma chaipam thokpane sarkar na tur kananda tawruni aduna adu puna magato adubu hawre hawraga hojikti tawrodana horen makchalo hayeng makchalo dana talabu su yaiko adigi chatpagi ngatana de chatpa haibi se minister chatpa hari se tabuk tawbuduni Narendra Modi na wangang hai se kana mamna hai ma wangang ka du dagi na ma na ngang puduni ne ma ngang wala manipur phajaida na hai bidu na te ba manipur ke dore ba adu de adu tawro ku ki kangbo kawro na traga tu tawro MLA ma'am kawro adigi official ma'am kawro ka do ba adigi civil society ma'am kawro kari pami kari ta uche ba hai bini chingba ma'am da tawre ngang thore erga tabuk tawbudune ba laibang ngak pai bese yopak tawbunate ngangaga debate tawraga khannaraga nainaraga convince tawraga nangna hairim sini aina hairi sini natraga duta karimna yadaraga su namdana met adu tawrde yaroi ain kabe thok tawrde yaroi amage nangde amig khangde kugila menma tu henma nate mite chula menma le difani tawro bado adu miching me kai na dana kuki gina changma ngamdaba jaga ne thajokpa mitegi na sidiki kholai paiba ni phare hum phare mahai ba dai mai ben ti saure do akhoi ki kholai paiba khunga pobona phaba kuki bana dum thajokpa adu ti karino are se ana prithibi ki mamang da yamni kai lengang na center amadi state na magi lejari ba kugi security forces मैम है सर निंथी ना लॉ से एनफोर्स तौता रगदी हाइदि मसिदा कम्युनिटी खाइदना याम फजना तौता रगदी कोई मिसम म्याम सु थुदोना वादिंगा दो मान देम अदु न तरगदी मिसम म्याम सेना सावरागदी फॉर एग्जांपल होजे मिसम म्याम न वांगा इसी नहान तांग तराई थोगी नुमिदांग दा हाइबतारे कोई मोरिये की टीमिनोदा कोई जवाहर नवोदया की स्कूल बिल्डिंग सारा लोरे लेबा BSF मधुदा थमने हाइबगी आने वहम सलै असम राइफल के थांगना लेबा बिल्डिंग सिंग ने द नुंगदांग मतम न मै लुइ थागरे हाइबतारे अदना असम राइफल सु नंगना लेबा थाबा मतम न मधु कोई फायर ब्रिगेड लागा कनबा खोपगी पाउसु लेतबा अदि को किलोमीटर वेन मन थाबोइन ताइ यस अरु तार अमाइना तहन लेतारगदी ngसागी हाइबा लो एनफोर्सिंग एजेंसी मैम दनिथिना एक्ट ऑफ द तारगदी के बेरा फावदा करी मथौ तारगे से तौखलागदी कराइदा फंक्शन तौरिजु करिनो ने अदुने बा अदु हारिबा मैम से हायरगा न पंगांग द ngang रोइने अखोइ कमेन्ट पेरन थबक तौरोने थबक तौरोबा अदु सरकार जो फजा फजा प्रेस स्टेटमेंट पीबदु नते बा मोयदि प्रेस स्टेटमेंट पीबु नते ऑर्डर आर्मी दा सिपाही दा यूनिफाइड कमांडो चीफ मिनिस्टर न ओइगदबनी चीफ मिनिस्टर न यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन दला खा ममी अमन ओइरसु चीफ मिनिस्टर दी ओइरिदना हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव आई हंजन हाइरि से थ्रू योर चैनल एंड अदर्स सिक्योरिटी की लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट की एग्जीक्यूटिव मकोक से चीफ मिनिस्टर ने मा लौथोक्तरिबनिना पीआर तौदना अदुगा इमरजेंसी तौदना लौथोकप नतबनिना माना पुनमक असि मा मकोक ने लखा म एडवाइजर दो टॉम दिग हेरिनो ओयु DGP दो अमन ओयु चीफ सेक्रेटरी अमन ओयु लखा म लेरि मैम सि मागी मखादा मागी
control makada legedamne aba mana aran ma tawbala na gi tawda budi yaroi leipaki oina mai makada tawdong ne aba ada ai di upai le de ma roi lawar dina hai bi dum madi hajen arano ba nang tawroi da bor de kuli nang potharo ai iraga se loire ne adigi de chief secretary kanu DGP nang su tawroi da bor ga di potharo ai dana haraga ada home da haraga anang pio ai damne aba okay asini ba aduna afaba leipaki da mukta sarkarna honaribum khai praja punamangna sarkar support togani ado praja ge ningba thungandraba sum hana gi pibim sida sum chathaba tardi no munatraga no madi praja punamakna horakpada khamba ngamoidaba June 18 gi double ama yes oi haningai leite masi June 10 mangani June 18 su naksale ja aduna yamna adumba yam relevant oiba tangkang ne habtare adu sigi tangkak sida yamna maru oiribdi yes tangkun ga mari dasu koi parliament gi session hogdore me wasa dongna bokana me adu lenga ke already install torab ne habtare aduna huji phausi ngasai gi RSS ki priority da tambiu haibadu ma thamdriba male yes amuji ke priority da tambiu haibadu ma lere ko kanuna haida RSS chip na haibadu adu ta kun mari da lere kun manga di moi wasak pe gi matam chenni ko kun turuk pau bari chi kun tare tagi discussion tawdo male ba aduna aduda manipur gi issue se bukanna bakhannaram gani opposition na adu manipur gi issue se khannau haibe se koina pressure peer se ba makai khone mati gi political party koding makta man khangna jaba hai jaba tong jaba mayam do JDU da hairo BJP da hairo Congress da hairo CPI da hairo tongan ba mayam si da ki parliament se asi kanona koi RSS ki chip na hariba waroldo adu ta tongaga manipur gi issue si pukat piu manipur gi issue khana biu sarkar na thambam thokpado white paper thamu haidana koi taksilo bam sange adu jahada ki mikhal hai tare mikhal sida koi gi thagri ba koi manipur gi MP ani si congress ki MP ngata oina sakhre ma koi opposition bench loi le rugani have tare aduna koi BJP gi natraga BJP gi alliance partner NPF ki thaba ngam gi tare adu dugi khitang maduna marmo erga center na state ta hana mirai le ringes di khare hena mirai bi film le gatra natraga no adu de ai yam chin khenare okay manipur go magi di opposition na ka ba phai ai hana no center ki treatment hai tar hana matam sang na loring ai sida priority PB gatra hena khalam madu priority da lenga ki makai ding central government ki makai ding moi ge MP karakte na adu di yang ba hona te da adu na te da moi ge MP kare moi na minister external affairs and education gi state minister ore kan toram dre yes atop MP singthul le rai sabha gi chu karim tawdre adu orbo di atopa congress ta kari bisina ngang na nabigi rum mamade moi na khari hena phanga gana ba ruling party da ka ba su ngang badi yai ba ko mantri ori ba su question answer to bu ya di haibu wadani aduga discussion da participate to bu yai ba aduga chap chana article 105 ta yaurib se parliament ta kari ba member sina ngangning ba ngang bada de decorum ngang na ngang bada ko yamna wai da kamba adugum ba na ta ba parliamentary wa language da ngang ba adu le pa ki phanna ba ngang bada ngangning ba ngang ba yai ba aduda mai party ne yadi haibile te party ki mayok ta haidong na te aduga sarkar ge phanna ba amsung madi pros and cons mayam du naina badana freedom speech party ne thingmusu yadi ba magi individual na harapada na khoi party ki aya ba lawti leite ba ki so party ki aya ba pidong na te ba wen party ki di ai sigi mayok ta vote pi ge damni na whip to bai do adu di whip to di entire support to gadamni tawre tawroi dabni tawdre adu na tabadi individual motion pukhalakpa calling attention pukhalakpa manipur gi issue kerala gi issue jammu kashmir issue da manipur gi MP na ngang ba yai adu pri da nang bangam si oire adi mathakta handakti aru ibana sim sahaningi aneki inner manipur ai party parang ma magi support to leite inner da kari ba bimo koijam aduga loina na ai arthur hari ba anise achidi khara nganga da mali adu mogi activity du di parliament di udribani na parliament bu di naudori mi ko amade assembly da lera me amana professor ni adu parliament gi
hanba hekte nong ngasi changa ngasi mangangadam ne haibu dilaite kharasu tamgani adu yengani magi leader singna pokalakpado aduda manipur ge su mogi leader singna pokalakane khalleba ai thaja jabada oro gogoi oro natre ani kanano na adu tawraga moy adum ngangbada yaurkane khalli aduna adu magi potu so ekona test obutai aduga ama ojegi rajna haibido ruling natragadi yaro haibisimi adi yaningde opposition ne no khudong chaba phangani ruling natabagi yaningdaba nataba haidi khoi ruling thagalakti ruling karaktabagi kitang waru purobul laigadra habagi wabum haidi manipur solution lakpada khurau hena thangadori bra even though RSS ki chief na tuna lo selu har pawda adu madumba angle da kanam tan lenga panata banina minister nam hai khreba ay anai kai nan tawe adu responsibility lawni ha nang yani khaktunate UP da gadore tangkhai ma kadre himachal da gadore adu da gadore kaim khallunu that means manipuri ani do kasun te UP da kuntra hena kadrimni mai hana karamado ba mama UP ge jogi kare chief minister simon chao na sato ni dra aje de pura to to da kasu kano to de aduna manipur de ani khala te na ko idea ten dum khangen as manipur na koi bu waro re ko yes akoi gi narendra modi na ai so wangang da bani ga na ko bakal na ga na noi khai de mani ga na hai re ko praman ko hai na khalam doi ni ade gi amisha na as koi na khare budi merai ru re na hai bichi adu pi bang na realize to gini hektar to dim okay koi opposition gi MP ni thabsin maram moraga hena realize to ba koina kitang mirai ru mane koina kitang tawum thokbu to ru mane hena khallaga yam tuna priority da RSS ki chief na hari basi gi mong heta koi priority da yam tuna manipur gi rang solution bang amna ba honor kan habigi thaja badani honor pus oisunu adu bujik leiri ba film sidri loina ma hing na leiri heta oja yam noi janga sigi beyond headlines da oja ga wari sana jab jam noi jai oja thank you so much thank you loina koi aroi bis da bitare koi gi sponsor koi gi bam katang koi gi Santos Electronics sing jamai lesang tem lekai gi makedi go jada sim tam tham jage heta thank you so much oja loina koi gi SKTV ingir bokuno pusoro bisam kan tha phonok cheri SKTVC manipur gi miam gi expression ni khonjal hai batare this is the expression of the people of Manipur and this is also the expression of the state Manipur. So when you watch, when you support SKTV, you are fundamentally supporting the state Manipur and the people of Manipur. So keep supporting Manipur, keep supporting SKTV. Thank you so much. Kurumjari.